Dobar dan svima i dobrodošli u Klik studio. Visoki predstavnik Christian Schmidt, kako najavljuje od mjeseca decembra, evo danas neposredno se zapravo uključujemo, snimamo. Preciznije nakon toga nametnuo je tehničke izmjene izbornog zakona. Je li ih zapravo nametnuo ili ne? Ostaje dosta prostora za pitanja. Pitat ćemo i mog gosta Milan Dunović, potpredsjednik DF-a i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine s nama. Prije svega hvala lijepo što govorite za Klik studio. Hvala vam na poziv. Je li nametnuo ili nije? Hajde da kažem neposredno se evo snimamo, da budem precizna još jedanput, nakon što smo čuli Christiana Schmidta i njegovo obraćanje. Je li nametnuo ili nije? Postoji ovaj jedan dio gdje kaže parlamentarci imaju 3 sedmice da se dogovore. Šta to zapravo sad znači? Visoki predstavnik jeste nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona, ali koliko sam ja shvatio sa odgođenim djelovanjem. Dobro. Šta to u praksi znači? Definisano je koje su izmjene tehničke, tu se prvenstveno misli na skeniranje, koje će biti u fazi pilot projekta, dakle neće biti obavezujuće, neće biti na svim biračkim mjestima, birački odbori će se birati na drugačiji način i presuđeni ratni zločinci neće moći biti kandidati. Međutim, visoki predstavnik je rekao da će to stupiti na snagu za 3 sedmice ukoliko Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne izmijeni izborni zakon u ovim segmentima. Možda je donekle nejasno da li to znači da Parlamentarna skupština mora u istovjetnom tekstu izmijeniti izborni zakon, da se ne bi primijenile odluke visokog predstavnika, ili moraju ispuniti određene norme prvenstveno na ovaj paket integriteta izbornog procesa. Meni se čini da smo bliže toj drugoj opciji, ali u svakom slučaju vjerujem da će sada biti mnoštvo reakcija i Christian Schmidt je u svom govoru naznačio da mu je jasno da će biti dosta reakcija. Već sutra je, gospodine Dunoviću, na rasporedu vanredna sjednica kolegija Narodne skupštine Republike Srpske. Šta zapravo vi sada očekujete? Mislite li da je to samo nametanje kod onih koji negoduju, Dodik prvenstveno, pa evo i Čović, uspio amortizovati ovim sedmicama? Sa ove 3 sedmice? Mislim da ne. Dobro. Mislim da nije uspio amortizovati, ako mu je to bio cilj. Ja zaista ne znam šta mu je bio cilj, ali je činjenica da su one političke stranke koje su bile protiv nametanja uspjele kupiti neka 3 mjeseca. Visoki predstavnik je sredinom decembra rekao da će nametnuti tehničke izmjene i to je sve bilo u smislu vremenskih izmjena, vremenski posloženih izmjena izbornog zakona na način da se što skorije mogu implementirati. Jasno je da nakon ova 3 mjeseca je to nemoguće implementirati na lokalnim izborima, međutim postavlja se pitanje koliko još vremena može kupiti prvenstveno SNSD da se to ne primijeni, ako i kako moguće, ni 2026. godine. Hoće li proći ovo u parlamentu u 3 sedmice? Ovo što je Christian Schmidt predstavio ili neka nova verzija, mislite da neće? Vrlo je jednostavno. Tehničke izmjene izbornog zakona su bile u predstavničkom domu u decembru, SDA je uputila u proceduru te izmjene i one su prošle predstavnički dom. Onda su došle na dnevni red Doma naroda, međutim između te 2 sjednice bio je famozni sastanak u Bakincima i nakon toga su i predstavnici trojke javno promijenili mišljenje, rekli su da te tehničke izmjene možda ne treba usvojiti, da to treba vratiti u redovnu proceduru i to je bio kraj. Možda je problem što dolaze od SDA. Ovo pa u predstavničkom domu nikome nije bio problem od koga te tehničke izmjene dolaze. Pa se onda desio taj sastanak, zato namjerno to naglašam. Ali to je nešto o čemu se dugo pričalo, nije to SDA onako iz rukava izbacilo, o tom se dugo govori. Koliko je ovo što je Schmidt predstavio na tragu tih izmjena koje je predložila Stranka demokratske akcije i koje su prošle u predstavničkom domu? Pa po izjavama visokog predstavnika mislim da je dosta segmenata obuhvaćeno i ovim prijedlogom koji je SDA predložila, jer zapravo, kao što i reče Christian Schmidt, mi o ovom pričamo godinama. Znači, tačno se zna koje su tehničke izmjene neophodne da bi se smanjile krađe u izbornom procesu i pokazali su se oni koji upravo imaju problem
da se te krađe spriječe, odnosno da se svedu na minimum, ne mogu se nikada iskorijeniti. Sve se ovo, gospodine Dunoviću, dešava, evo, par dana nakon 21. marta, kad smo dobili zeleno svjetlo za pregovarački status, iako ne precizan datum. Da. Kako će ovo sad utjecati na daljnji dogovor, na uspostavljanje datuma? Šta očekujete? Evo, ponovo da se vratim na to pitanje. Šta očekujete od te sutrašnje sjednice kolegije Narodne skupštine Republike Srpske? Hoće li biti opet, vraćamo li se? Malo smo se našalili, evo, izašli smo već iz Evropske unije. Kao što rekao, SNSD kupuje vrijeme. Najavili su, ako visoki predstavnik nametne bilo šta, to je Milorad Dodik rekao nebrojeno puta, evropski put Bosne i Hercegovine će biti zaustavljen, SNSD izlazi iz tog procesa i tako dalje. Mislim da se iz tog procesa ne izlazi baš tako. Visoki predstavnik je uradio to što je uradio, Narodna skupština RS-a će vjerovatno imati hitno zasjedanje, reći će da je to nedopustivo i tako dalje, kupit će još neko vrijeme. Bez obzira šta se desilo, evropski put Bosne i Hercegovine je napravljen i jedan pozitivan korak. Međutim, ja sam to govorio i prije 21. marta, da ono što je urađeno u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u smislu usvajanja ovih zakonskih rješenja nije dovoljno dobro. Ja ću sad reći, ja lično nisam zadovoljan. Ali evo, što je bilo dovoljno dobro, Ursula von der Leyen koja je pohvalila aktivnosti aktualne vlasti, usporedivši sa bivšom. Da, Federica Mogherini je najavila, odnosno izjavljivala vrlo slično kada je gospodin Zvizdić bio predsjedavajući Vijeća ministara, tada u SDA. Tako da te izjave su, znate, to je ono kao kad imate nekog ispodprosječnog đaka, pa on napravi nešto, pa ga vi pohvalite, ne bi li on još bolje učio. Dobro, to bi značilo da su ispodprosječni đaci bili ovi u vlasti prije. Ma sve su vlasti na evropskom putu bili loši đaci iz prostog razloga što imamo političke stranke koji ne žele ući u Evropsku uniju. Koliko god oni govorili, ne žele, jer u Evropskoj uniji vladaju neka pravila koja njima ne odgovaraju. Vladaju pravila, tačka. Pa, moglo bi se tako reći. Dobre. Vladavina prava je prvi postulat Evropske unije. Znači, ne možemo ići sa izbornim krađama u Evropsku uniju. Međutim, ja smatram da ne možemo ići ni sa ovakvim zakonskim rješenjima u Evropsku uniju. Ok, mi smo ispunili neke formalne uslove, ali svi vrlo dobro znamo da ovi zakoni nisu dobri. Dakle, ja ko zna koji put ću navesti primjer koji je najradikalniji. Zakon o VSTV-u koji je kao usklađen sa evropskim direktivama. U samom zakonu piše ovaj zakon će se u roku godinu dana uskladiti sa evropskim direktivama. To je već za nekih 8-9 mjeseci. Neće se uskladiti. Zato što ponovo imamo parlamentarne stranke koje su htjele da ovaj zakon baš ovakav bude. Dobro, ali ovo konkretno sad što se desilo sa ovim nametanjem izmjena od strane Kristijana Schmidta, dakle, kako će utjecati na daljnju dinamiku u smislu dobivanja i tog datuma eventualno? Pa mora se napraviti screening proces da se vidi gdje smo kao država, kao društvo, dokle smo došli. Taj postupak će pokazati mnoge manjkavosti. Pokazat će i ovim zakonskim rješenjima, to je jasno. Znači, to što smo mi ušli u proces pregovora bez datuma, to ne znači da smo mi ispunili puno stvari. Zapravo smo mi tek dobili zeleno svjetlo da možemo nešto raditi. Ovakva vladajuća većina, poučen iskustvima ovih zakona, ja nemam velika očekivanja. Ne želite im dati baš nikakve zasluge. Pa koje Oni zasluge? Sebi žele. Dakle, prvenstveno trojka unutar te vladajuće koalicije, vi mislite da im ne pripada ništa? Pa evo, dajte mi 2 minute, pa da vidimo da li su to zasluge. Zakon o VSTV-u piše ovaj zakon će se uskladiti u roku godinu dana. Ali za sad Evropskoj uniji dovoljan. Dovoljno je da je nešto usklađeno. Dobro. Zakon nije dobar, nije usklađen, piše u njemu čak da nije usklađen. Zakon o sukobu interesa se zove Zakon o sukobu interesa u institucijama na nivou BiH. Dakle, političari na entitetskim, opštinskim nivoima su amnestirani od tog zakona, on se ne odnosi na njih. Pa onda neki predstavnici trojke kažu pa nije to baš tako, znate, ako neki državni zastupnik želi da bude u upravnom odboru javnog preduzeća, on ne može. Tačno. A samo zato što je državni zastupnik. Ako neki federalni zastupnik želi da bude u upravnom odboru federalnog javnog preduzeća, ovaj zakon o sukobu interesa ga ne dotiče. Jer on nije u institucijama, kako zakon u naslovu kaže, na nivou BiH. Hajmo dalje.
Zakon o državnoj službi između ostalog navodi da savjetnici koji su politički imenovana lica, imenovana potpisom, bez konkursa, dakle politički imenovana lica, nemaju pravo javno izražavati svoje političke stavove. Sljedeći korak u degradaciji integriteta javne uprave jeste da savjetnici mogu biti preimenovani u državne službenike bez konkursa. To će biti sigurno na sljedećoj izmjeni. Dakle, nijedan zakon koji je usvojen nije usvojen bez nekih manjkavosti. Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma je usvojen zato što je opozicija to tražila, a vladajuća većina nije htjela da stavi na dnevni red. Zakon o sudovima koji još nije usvojen je naprasno postao zakon o sudu. O sudu, da. Sa vrlo upitnim nadležnostima. Dobro, pa što onda dobismo ovo zeleno svjetlo? Pa moramo nekad dobiti zeleno svjetlo. Ali evo što baš sad? Znate kako će reći pozicija? Što se to nije desilo za vrijeme vladavine SDA? Evo i vi ste u tom prošlom sazivu bili sa njima u vlasti. Nebitno. Bitno? Nebitno. Bitno jer stalno se dodaje na toj relaciji. Ja nikada neću reći da je loše. Ja nikada neću reći da je loše što smo mi dobili zeleno svjetlo. To je odlično. Ali evo nećete reći da je to dobro. Ne, to je dobro, ja sam rekao to je odlično. Ali da nije zasluga aktualne vlasti. Ali nije dovoljno dobar posao urađen. Ono što smo radili, što je prethodilo 21. martu, urađeno je na jako loš način i nije da nije bilo upozorenja i od strane opozicije i od strane nevladinog sektora. Ali koliko je to jedinstven primjer? Evo, kroz istoriju tih pridruživanja Evropskoj uniji postoje zemlje u našem susjedstvu koje su se i pridružile i postale članice da nije sve bilo apsolutno i tako savršeno. Pa to su bila neka druga vremena. Sada Evropska unija pravi drugačija pravila. Ali mi moramo shvatiti da neće se Evropska unija nama prilagođavati koliko god mi to željeli. Mi se možemo prilagoditi pravilima Evropske unije ukoliko mi to želimo. A evo kažemo da želimo. I onda moramo ispunjavati određene kriterije. Kako ćete vi pomoći vlastima? Sabina Ćudić iz naše stranke rekla je za opoziciju, pa evo pretpostavimo da je DF, ne pretpostavimo nego tako je u toj opoziciji, da su na neki način izdajnici, to je taj termin kojim sad svi barataju, izdajnici zato što ne podržavaju ovaj napredak na putu evropskih integracija, pa i Konaković je pozvao opoziciju da tu bude saradnik. Hoćete li tu biti saradnici? Osjećate li se prozvani kad kažu izdajnici? Sabina Ćudić smatra da su izdajnici oni koji ne podržavaju njeni stavove. Čak ne ni stavove naše stranke. Na temelju čega to zaključujete? Pa na osnovu njenih površnih izjava kod vas je u studiju pričala o NATO putu Bosne i Hercegovine, takve nebuloze, da ja ne mogu da vjerujem da jedan državni zastupnik može imati toliku količinu neznanja o NATO putu Bosne i Hercegovine i to plasirati javno i reći da opozicija je kriva. Zapravo radi se o programu reformi, o AMP-u. Prošli saziv Vijeća ministara je formiran sa godinom zakašnjenja zato što je uslov za formiranje Vijeća ministara bilo slanje prvog plana reformi. I poslan je prvi plan reformi za 2020. Nakon toga 21. 22. To je uradio prethodni saziv Vijeća ministara, usvojio, poslao. Ovaj saziv Vijeća ministara plan reformi za 23. godinu nije usvojio. Sabina Ćudić kaže, pa pitajte Željka Komšića i Denisa Bećirovića zašto to nije urađeno. To ne radi predsjedništvo, to radi Vijeće ministara. A u Vijeću ministara sjedi predsjednik stranke iz koje dolazi Sabina Ćudić. Znači nije opozicija u Vijeću ministara i nije opozicija zaustavila NATO put Bosne i Hercegovine. To je uradila pozicija. To su radili HDZ, SNSD, naša stranka, NIP i SDP. Ja sam postavio zastupničko pitanje. To je već priča poznata i sa jedne i s druge strane, onda oni vama nešto prigovaraju kako ste to promijenili Pa odgovorio sam. Da, ja vas pitam, kako ćete, hoćete li sarađivati i kako u procesu koji slijedi na tom putu EU integracija, hoćete li biti kooperativna? Naravno da ćemo sarađivati. Pa mi smo i do sada... Dobro. I osjećate li se kad ona, Sabina Ćudić kaže da je izdaja, nije rekla izdajnic, nego da je izdaja ovakvo opiranje i kritikovanje ovoga što se desilo kao izdajnik, gospodine? Ja sam pojasnio, mi smo valjda izdajnici na NATO putu, a oni ne usvoje program reforme. Kako ste vi shvatili? Dakle, odgovorit ću konkretno.
opozicija, evo konkretno govorimo o DF-u, naravno da će pomoći u dobrim stvarima, evo kada govorimo o poslu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Nemojte zaboraviti da je zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma u predstavničkom domu usvojen jednoglasno u predstavničkom domu, u hitnoj proceduri, kad nismo imali vremena ni da iščitamo to kako treba. A u Domu naroda opozicija ga uputi u proceduru. Znači, to je jedna zamjena teza i uporno se priča o konstruktivnoj opoziciji. Opozicija ne treba da bude konstruktivna. Ali evo kaže, opet ona treba da bude korektivna. Kaže, oni su bili konstruktivna opozicija, oni su odlazili dok su bili opozicija u Brisel lobirati, i to ne o trošku države, nego o nekim drugim izvorima financija ovisni. Sabina Čudić je rekla da je lobirala za presudu Kovačević. A Slaven Kovačević je rekao da Sabina Čudić nije znala da je on pokrenuo apelaciju. Pa ne znam kako se lobira za stvari za koje ne znate da postoje. Dobro, šta hoćete reći da nisu lobirali da nam kažem da je uhvaćena, konkretno na tom pitanju uhvaćena u laži. Dobro, mora li to znači da je ovo drugo pitanje, onda neistina? Ne znam, ako neko laže u javnom prostoru, znači imamo živog čovjeka, apelanta koji je rekao ne, ona nije to znala. Šta ste vi sad shvatili? Dajte nam to pojasnite. Ono što nam slijedi do te preporuke Europske komisije, do uspostavljanja datuma, ja tu ne vidim izbornu reformu u ovom političkom smislu, ili možda ja ne shvatam dobro, ali u svakom slučaju dešava se neposredno, dakle nakon tog zelenog svjetla, da HDZ izlazi sa svojim prijedlogom izmjena izbornog zakona. Tako je. Evo, odgovorite mi prvo na ovaj prvi dio, dakle, da li nam je sad podmoranje izborna reforma i kako komentarišete taj tajming? Izborna reforma bi trebala da se kreće u smjeru presuda Europskog suda za ljudska prava. A pitanje za one koji nas nazivaju izdajnike, a ne šalju AMP, Dobro, i vi njih stalno nazivate izdajnicima, se razumijete? Ja lično ne sjećam se da sam to rekao. Ne mislim na vas, lično kao što svi oni ne nazivaju vas izdajnicima, ali trojka. Mislim da je to prekrupna riječ, trebali bi zajednički da radimo svako u svom segmentu djelovanja da građanima Bosne i Hercegovine bude što je moguće bolji. Pa evo radimo. Šta radite? Svi vi zajedno radite. Samo se optužujete međusobno. Ja sam rekao, floskula konstruktivna opozicija treba biti demistificirana, opozicija treba biti korektiv, a ne konstruktivna. Jer vlast uvijek očekuje da opozicija bude ta koja će dizati ruke za prijedloge koje vlast uputi u proceduru. To jednostavno... A to se u praksi nikad ne dešava. To se ne dešava ni kada opozicija uputi dobre prijedloge u proceduru, vlast ne glasa za njih. Dakle, treba biti jedan korektiv. Taj korektiv, kada pokušate napraviti, onda dobijate hitne procedure, dobijamo materijal manje od 24 sata prije održavanja sjednice, nemate amandmane, a sve što ukažete u smislu da ovo nisu najbolja rješenja, dobijete ili šutnju ili dobijete optuživanje, znate vi kad ste bili, nije bilo ništa dobro. Evo sad je divno. Je li divan, stiže dosta kritika na njega, ovaj divan prijedlog HDZ-ov izmjena izbornog zakona? Pa to treba pitati, kao što rekoh, ove koje nas nazivaju izdajnicima. Evo, rekao je Nermin Nikšić da je nedopustiv taj prijedlog. Ovako, to se dešava, kao što ste i sami rekli, isti dan kada dobijamo zeleno svjetlo. Kako to trebamo protumačiti? Trebamo protumačiti vrlo jednostavno. Onako kako su to rekli svi prvi dan nakon sastanka u Bakincima. Da su postigli dogovor i po pitanju izbornog zakona, pa kada su te izjave prenoćile, sutradan smo imali potpuno različite. Meni je žao što se taj snimak nije pojavio. Da li što su prenoćile ili što je reagovala Amerika? Američka ambasada je tad reagovala relativno blago, pa smo imali predstavnike trojke koji javno govore, na primjer, ovu rečenicu: nije u redu da Bošnjaci Hrvatima biraju člana predsjedništva. U toj rečenici je sve pogrešno. Niti Bošnjaci biraju, niti je hrvatski član predsjedništva. Biraju građani člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. I onda se desi ovaj prijedlog gdje je opozicija, kao što rekao, ili su imali ove izjave koje kao da im je HDZ pisao, ili su bili dosta tihi, onda Američka ambasada reaguje na malo ozbiljniji način. Kažu da nas to vraća u etnicizaciju, da ne rješava presude Europskog suda za ljudska prava i da se pravi treća izborna jedinica koju je Dragan Čović svojevremeno zvao virtuelna izborna jedinica.
I nakon toga pojedinci iz trojke kažu ne, mi to ne prihvatamo. Ali ih i dalje ima oni koji šute, oni koji su bili glasni u iznošenju stavova HDZ-a sada šute, a oni koji su tada bili tihi sad kažu pa dobro, ovo nije u redu. Oni zapravo kažu da je bila funkcionalna ta njihova politika kompromisa, da je trebalo progutati silne žabe i da se to na kraju isplatilo, a vi ste zapravo sve vrijeme govorili da oni godinu dana daju ustupke etničkim politikama da bi se dobio ulazak u Evropsku uniju. A to su kompromis. Da, Dakle, ako kompromis imate između dvije strane, jedna strana kaže nama je stalo do ulaska u Evropsku uniju, a druga strana kaže nama je stalo do izbornog zakona po etničkim principima. Vi ne podržavate tu vrstu kompromisa. I oni postignu kompromis. To je za vas previsoka cijena ili ne? Pa naravno da je previsoka cijena. Da, ali nema te ipak cijene. Ništa od tog, nema barem te prema onome cijene. što čujemo. Ako ćemo praviti dalje etničke podjele u Bosni i Hercegovini, ne postoji ta onda cijena. Ni EU, ni zeleno to svjetlo, jednostavno ništa. ne može to biti na... Ali to se ipak nije desilo. To ne može Takva biti... izborna reforma nije usvojena. Nije ni krenula u usvajanje. Tek je upućeno vijeće ministara. Mislite da će to proći? Sačekat ćemo. Evo da vidimo šta trojka bez obzira na ove izjave, ne svih, kako ste rekli, ali pojedinih predstavnika. A šta ćemo s izjavama Dine Konakovića koji je rekao upravo ovo što sam malo prije spomenuo? Nije u redu da Bošnjaci biraju Hrvati na člana predsjedništva. Ili Bakir Izetbegović ikad rekao nešto tako? Mislim da jest. Davno nekad. Da. Vaš koalicioni partner. Kako mislite, mi smo opozicija? Mislim, vaš bio je u prošlom sazivu koalicioni partner. Pa bio je Dino Konaković, naš opozicioni partner. Niste u partnerstvu više, jel, sa SDA? Pa mi smo opozicija. Hoćete li biti za sljedeće izbore? Mi ćemo na izbore samostalno izaći, najvjerovatnije. Mislim, uvijek smo tako radili, ne znam dakle, zašto. Dakle, ništa bez neke udruge zvane... Nismo mi to radili ni ranije. Ne. Mi sa SDA nikad nismo izašli na izbore zajedno. Ali ste zato poslije izbora? Pravili smo poslije izborne koalicije, ali napomenut ću da smo mi tada potpisivali sporazum sa SDA. I da je SDA u tom momentu poštovala ono što smo mi tražili, između ostalog, je bilo potpisano između Demokratske fronte i SDA da se neće ići u jednostrane izmjene izbornog zakona u ovom etničkom smjeru. Vas slušala SDA, to hoćete reći. Oni su taj dio ispoštovali. Znači u ove lokalne izbore nećete ići u koaliciji sa SDA. Ja ne želim uopšte ulaziti u politike SDA, da li su oni to ispoštovali zato što smo mi to htjeli, zato što su to njihove politike, to je njihov problem, da tako kažem. Ali je činjenica da se to nije desilo... Vi niste ispoštovali ništa što su oni htjeli? Na primjer. Vi to jeste li što ispoštovali? Ti sporazum su bili javno objavljeni. Dakle, ništa od ove objavljeni. koalicije za ove lokalne izbore SDA, o kojoj se negdje između redova priča SDA na nekom od nivoa SDA, DF i Stranka za BiH. Hoćete u Sarajevu tako nastupiti? Prvo, mi nismo imali sjednicu predsjedništva na kojoj se uopšte raspravljalo o koalicijama. To će tek uslijediti u narednom periodu. I drugo, mi nemamo praksu, nismo to radili ni ranije, da imamo zajedničke liste ni na opštim izborima, a pogotovo na lokalnim. Tako da će se ići u smjer da DF ima svoje liste i svoje kandidate za načelnike tamo gdje je moguće da imamo kandidate. Naravno da nije moguće i nije racionalno u svakoj opštini imati kandidata. Kažete, vidjet ćemo šta će biti sa ovim HDZ-ovim prijedlogom izmjena izbornog zakona. Vraćam se stalno na tu trojku, ali u vlasti su, pa je negdje to i prirodno. Postoji isto ta teorija koja dolazi iz naše stranke da HDZ-u uopće nije interes taj legitimitet i političke izmjene izbornog zakona, odnosno to jedno pitanje izbora člana predsjedništva, da oni ne žele uopće da se to riješe, da oni tako bildaju svoju političku snagu. Ko je to izjavio? Nisam. Sabina Ćudić. Aha, interesantno. Ona je izjavila, čini mi se i da ovo što Milorad Dodik prijeti odcepljenjem, da je to smiješno jer on nema ni bankovni račun. Međutim, obavještajne agencije Sjedinjenih Američkih Država ne misle tako. Da, vraćam se na HDZ, to vam nema nikakvog smisla ili naravno ima? Da nema nikakvog smisla, ljudi su sav svoj politički kapital uložili u to, imaju vrlo blisku saradnju sa HDZ-om Hrvatske, jer to je zapravo jedna politička stranka. Uložili su kredibilitet u smislu lobiranja na nivou Evropske zajednice da bi izborni zakon izmijenili baš u ovom smjeru u kome žele to da uradi. HDZ to i ne krije. Da. Tako da... Nevjerovatno je, znate... Da nije u pravu. Nevjerovatno je žena to ne tvrdi, nego
nevjerovatno je izjaviti da kada ministar pravde iz HDZ-a u vijeće ministara pošalje prijedlog izbornog zakona koji slijedi legitimno predstavljanje, zaista je neozbiljno reći, znate, HDZ to ne želi. Pa eto, to je neko drugi valjda uputio. Ima li vama, gospodine Dunoviću, ne znam jesmo li o tome ranije razgovarali, evo, to se toliko puta ponavlja, smisla teza da bi bez tog fenomena Željka Komšića jačao pluralizam u hrvatskom korpusu? Ma znate šta, mi možemo sada da se vraćamo u 4 mandata Željka Komšića i da pričamo šta je bilo, kako je bilo i šta bi bilo kad bi bilo. Kad je dobio veću, kad manju podršku? Činjenica je da Željko Komšić na idućim izborima ne može da se kandiduje. To je činjenica po postojećem izbornom zakonu, on se ne može kandidovati. Zašto oni koji pričaju i dalje navode taj primjer? Dakle, nije u ovom kontekstu bitan Željko Komšić personalno. Ovdje je bitna ideja građanske države u kojoj možete da se kandidujete i po izbornom zakonu dobijate glasove od glasača koji žive upravo ali nije živa ta ideja u toj građanske izbornoj države. jedinici. Ali vidite, mi trenutno imamo više građanske države nego što ćemo imati ukoliko se usvoji ovaj prijedlog HDZ-a koji HDZ ali kao ne želi. koliko nam je građanske države uistinu dao Željko Komšić i svi politički projekti u kojima je bio ili koje je kasnije osnovao poput Demokratske fronte? A šta mislite, da treba da bude etničko legitimno predstavljanje? Najprije, pa evo ne bih da odgovaram na vaša pitanja, budite vi ipak taj koji će odgovarati. Pitam vas, dakle koliko nam je, jasno nam je da je to ideja za koju se zalažete i za koju se borite, ali u kojoj mjeri ste se zaista izborili za to? U kojoj mjeri se Željko Komšić zaista izborio? Koliko smo danas bliže mi trenutno tom jedan čovjek, jedan glas? Mi trenutno, kada govorimo o izboru člana predsjedništva, izbornom zakonu, Komšiću, Čoviću, mi imamo polarizaciju. Ili ćemo imati ideju da svaki birač iz izborne jedinice ima podjednaku vrijednost glasa, ili ćemo imati koncept da imamo različitu vrijednost glasa. Po ovom prijedlogu bio bi glas čovjeka iz Sarajeva nebitan ukoliko glasa za kandidata koji se izjašnjava kao Hrvat. Sve je to meni jasno, nego vas pitam koliko ste uspjeli napredak napraviti na tom putu jedan čovjek, jedan glas? Pa kako mislite napredak? Sa ovakvim politikama kakve imamo na sceni, etničkim politikama, uvijek ćete imati opstruiranje onoga što je legitimno političko predstavljanje. Onda to isto može reći i trojka. Pa ne može. Ne može iz prostog razloga. Koja je razlika između vas i njih? Onda dajte njima legitimitet da kažu uvijek ćete imati opstruiranje. Pa ja ću podsjetiti da je 2018. naša stranka konkretno kandidovala izvjesnog Falatara koji je trebao da pokupi glasove građana koji ne žele legitimno predstavljanje. I to je bio pokušaj oduzimanja glasova drugom kandidatu, u tom momentu to je Željko Komšić. Sutra će to možda biti neki drugi kandidat, ali kao što rekoh malo prije, nije personalno bitno ime, bitna je ideja i bitan je način glasanja. Jeste li baš sigurni da nije personalno bitno ime? Pa evo na idućim izborima ne može Željko Komšić biti kandidat. Dobro, ali ako nije personalno bitno ime, imate li neko drugo ime? Pa ja ga nemam. Da, licitira se negdje u javnosti da bi... Ja to nisam spominjala. Recimo bila je i ambasadorca u Češkoj spominjana, pa je ona to negirala. Da, vidio sam da je negirala. Imate li novog Željka Komšića? Pa ima još 2 godine do izbora. Da. I ne odgovorite mi na pitanje šta je produkt politike Željka Komšića, koliko nas je primakao građanskoj državi? Pa ovako, produkt politike Demokratske fronte je taj da izborni zakon još uvijek nije izmijenjen. Ako pitamo trojku, ja ću se vratiti na ono što sam rekao. Oni su javno govorili da je to u redu, oni su javno govorili da ne treba, citiram, da ljutimo Hrvate u Bosni i Hercegovini. Znači, dakle, vama treba zahvaliti ili možda vas kriviti, zavisi kako ko gleda. Zavisi iz kojeg ugla gledate. Što još uvijek nema te političke izborne reforme? Upravo ste, zavisi iz kojeg ugla gledamo. Ako gledamo iz etno-nacionalnog ugla, treba nas kriviti. Trebalo se zahvaliti onda i stranci Demokratske akcije.
Pa ja sam Da vas rekao... oni nisu prigrlili, koliko biste vi uopće imali prostora za djelovanje? Ne bi ja to tako... Ne, ja jednostavno neću to prigrljivanje prihvatiti. Ali niste se prigrlili, gospodine Dunoviću. Ne, ja ću podsjetiti... Sviđalo se vama to grljenje ili ne? Imam ja malo duže pamćenje. Ja ću podsjetiti na nešto što se desilo 2015. godine. Mi smo prva i jedina i posljednja politička stranka koja je dobrovoljno izašla iz vlasti. Mi smo tad izašli iz koalicije, konkretno iz federalne vlade, bio je juni 2015. godine, dakle, posle neka 2-3 mjeseca mandata, bili smo vlast u federaciji sa SDA, prigrlili nas, kako kažete, i mi rekli ne, mi više nećemo učestvovati u toj vlasti, zato što ste kršili zakone, konkretno tad zakon o električnoj energiji, koji sam ja kasnije osporio na Ustavnom sudu. Dakle, mi smo pokazali da smo bili u pravu, mi smo pokazali da možemo, za razliku od svih ostalih, izaći iz vlasti i da nam to prigrljivanje ne znači ništa. Možda su oni vas prigrljili, U prošlom mandatu, kao što rekao, precizirala ko je koga. Imali smo potpisan sporazum sa SDA i oni su taj sporazum ispoštovali. Da li bi ispoštovali neki drugi put, to je pitanje za SDA. Jednostavno, u tom momentu politike koje je Demokratska fronta čvrsto zacrtala, nisu bile narušene. Dobro, i šta mi kažete, šta je produkt politike Željka Komšića, to što još ne imamo izborne... Pa sad vi hoćete da nabrajamo. Izmjene kako... Mislim, ja nisam advokat Željka Komšića, hoćete da govorimo o Željku Komšiću ili o Demokratskoj fronti. Željka Komšića, mislim... Pa jesam Demokratske fronte, nisam potpredsjednik države. Ko je predsjednik, dobro. Dakle, hoćemo da govorimo o izbornom zakonu. Hoćemo da govorimo o NATO putu koji je trojka zaustavila u vijeću ministara. Hoćete li da govorimo o presudi Komšić, o kojoj se nikada, ali nikada ne govori na pregovorima i sa međunarodnom zajednicom, a po toj presudi, evo korak ka građanskom uređenju, po toj presudi je Ustavni sud rekao da nije u skladu sa Ustavom izbor predsjednika i potpredsjednika oba entiteta, jer je onemogućeno građanima da budu birani na te funkcije. To je presuda o kojoj se ne govori, ni predstavnici međunarodne zajednice. Znate kako smo na pregovorima... Govorimo vi i ja vrlo često o tome. Ali na pregovorima su recimo vi iz HDZ-a rekli da prvi put čuju za tu presudu. I dakle to je to. Te tri stvari koje se manje više uvijek nabrajaju za ovoliko godina. Ma ništa, to je bez veze. Ne kažem ja, pitam je li to. Ali isto je tako činjenica, gospodine Dunović, da se to stalno nabraja. I opet ostaje pitanje koliko smo bliže građanskoj državi. Sjećate se ono kad sam vas pitala koliko ste skupili onih glasova u peticiji za građansku državu? Da. Ne znam, ja ne skupljam lično te potpise. Niste u međuvremenu to prebrojali. Dobro, kritikovali ste Željka Komšića, čini mi se, kod kolege Zvonka Komšića na BHRT-u. Previše Komšića, jednoj rečenici. Previše Komšića, pazite šta, previše... Rekao sam u jednoj rečenici. U jednoj rečenici, mislila sam. Kritikovali ste Željka Komšića zbog tog potpisa za Milana Tegeltiju? Zapravo ne. Zapravo uopšte nisam kritikovao nijednog člana predsjedništva, iznio sam svoj stav. Dakle, ja sam rekao da je izbor Milana Tegeltije za konzula u Republici Hrvatskoj u Rijeci predsjedništvo glasalo jednoglasno, da su oni ponudili svoje obrazloženja, da je na snazi sistem blokada, da se jednostavno ambasadori i konzuli moraju birati konsenzusom. Znači, ako jedan član predsjedništva ne glasa za jednog kandidata, onda drugi neće glasati za drugog i tako dalje. Što što sad reći morao je, ja? Na pitanje, ne, ja samo navodim šta su rekli članovi predsjedništva. Na pitanje kolege Zvonka Komšića, pa da li biste vi to uradili, ja sam rekao ja ne bi. Ja ne bi, zato što je Milan Tegeltija na crnoj listi, zato što je optužen za korupciju, zato što ima ovakve stavove. Hajde da vas ja pitam, da li kritikujete takav, možete biti jasni, da li kritikujete takav potez Željka Komšića ili ne? Da ili ne? Ja ću ponoviti svoj stav. Ja to ne bi. To sam već čula. Ja ne bi glasao. Sva sreća. Da to shvatimo da kritikujete. Sva sreća da ja nisam u poziciji, sva sreća da ja nisam u poziciji. Dobro. Da mi se na dnevni red stavi da glasam za Milana Tegeltiju, pa vjerovatno bi došlo do blokada. Ali kažem, sva sreća da ja nisam taj, jer ja opet ne bi glasao. A to onda možda ne bi bilo dobro.
Ali ja ne bi. Kako ste ovo diplomatski? Nije diplomatski. Kritikujem ga i ne kritikujem. Ne bi ja, ali ne razumijem njega što bi, jel to? A imate li onda kredibilitet spočitavati trojki ili evo nekim njenim članovima što su glasali za crnolistaše? Jer se dugo na tome bildala priča opozicije. Opet kažem, ja ne bi. Dobro, a je li kao što ne bi. Je li Demokratska fronta, evo nećemo lično na vas, je li Demokratska fronta koja je zaista insistirala na toj priči kako je tamo Čudić, Kojević iz naše stranke, kako su glasali za Čavaru i tako dalje, jesu li sad sebi izbili adut? Čudić, ne, Kojević, da. Šta? Sabina Čudić mislim da je bila suzdržana ili glasala čak protiv. Kojević je da, njen glas, koliko sam ja shvatila, nije bio relevantan, da je bio vidio sam šta je bilo. Jeste li izbili sebi taj argument kao Demokratska fronta? Imate li pravo ikada više izaći poslije i reći oni su glasali za crnolistaše? Stanite malo, ja sam rekao. I oni mogu reći morali smo, tako je rekao Predrag Kojević. Ja sam rekao da ne bi glasao za crnolistaša Čavaru i ja sam rekao da ne bi glasao za crnolistaša Milana Tegeltiju. U čemu je problem? A predsjednik vaše stranke jest. Blokade, ako jednog ne predložiš. Što onda ostala ekipa iz DF-a koja je bila najglasnija, Mahir Mešalić ili Koli već, sad ne govori Željko Komšić, kao što su govorili našoj stranci. Pitajte te koji nisu sad glasni. Ali vidite o čemu se radi. Kod imenovanja Marinka Čavare u rukovodstvu predstavničkog doma, dobro, mogao je biti imenovan bilo ko drugi iz HDZ-a. Mogao je. Nije bilo zahtjeva. Dobro, ali HDZ, je li ovdje mogao biti imenovan neko drugi? Naravno, bilo je zahtjev, pa vam taj zahtjev ne odobre. Ovdje nije bilo zahtjeva. Nije bilo zahtjeva, dobro. Ali gospodin Igor Crnadak, bivši ministar vanjskih poslova, ima zanimljivu teoriju, kaže, on zapravo je ovo shvatio na način da su Bečirović i Komšić prebacili vruć krompir u ruke Hrvatskoj. Da vide kako će se Hrvatska, koja nekako i na ovoj liniji premijera i predsjednika ima dobre odnose sa Dodikom, kako će se sad Hrvatska, članica Evropske unije, ponašati prema ovom pitanju, da li će dati agreman za crnolistaša? Nisam siguran da hoće, ako to urade, to je njihov problem. Je li prebacio Komšić vruć krompir i Bečirović? Pa Hrvatska mora to uraditi ili odbiti. Dakle, oni su sad na jednoj vagi, isto tako. Ali kao što rekao ste, rukovodstvo Hrvatske i predsjednik i premijer sada su malo u ljepšim odnosima sa Dodikom. Oni moraju da se izjasne. Mogu trpiti posljedice, kao što i Komšić mogao trpiti oni moraju da posljedice se izjasne. Međutim, Milan Tegeltija ima drugi problem. On ne može da prima platu ni u Bosni i Hercegovini, a ne u Hrvatskoj. On je na crnoj listi. Da. Mislite da ga brine taj problem? Pa brinu njih sve sa crne liste ti problemi, jer govorim iz pouzdanih informacija, znam da pojedini crnolistaši, da i tako nazovem, trenutno imaju problem što zarađenu platu ne mogu da podignu. Jer su im sve banke otkazale račune. Da vas ne pozdravim prije nego što prokomentarišemo, htjela sam vas to pitati kad smo otvorili tu priču o NATO integracijama, vijest koja je došla juče, šta znači ova odluka NATO skupštine? Gospodine, pa kažu ovi... slavodobitno su je nekako prezentirali također predstavnici trojke, u stvari ponajviše naša stranka. Znači li to išta kad nemamo nikakav poziv iz znaka? Pa kažu iz naše stranke da smo sad kandidat za NATO. Jesu li u pravu? Pa naravno da nisu. Šta znači kandidat za NATO? Prvo ne postoji kandidatura za NATO, ali ako ćemo pričati o nečemu što je najbliže kandidaturi, to je učešće u MAP-u. Bosna i Hercegovina je od 2018. u MAP-u. A ovo što se juče desilo, to se ne odnosi na NATO savez, nego na parlamentarnu skupštinu NATO saveza, koja je potpuno druga institucija, naravno vezana za NATO. Ali Bosna i Hercegovina je, ako se ne varamo, 2002. posmatrač u parlamentarnoj skupštini NATO saveza, pa je od 2007. pridruženi član. Mi imamo svoje delegacije kroz istoriju od 2002. To su tročlane delegacije zastupnika iz parlamentarne skupštine BiH koji idu 2 puta godišnje na zasjedanje skupštine NATO saveza. I sada je NATO savez rekao da će preformulisati nazive u parlamentarnoj skupštini. Imali smo punopravne članove, to su članice NATO saveza. Imali smo posmatrače, Bosna i Hercegovina je posmatrač od 2007. Pridruženi član od 2007. I imali smo posmatrače, a bili smo posmatrač od 2002. do 2007. Sada se pravi još jedna grupacija posebno za Bosnu i Hercegovinu, Ukrajinu i Gruziju da se da malo veći značaj.
Ali mi smo od 2002. učestvujemo bez prava glasa, kao što i sad. Nakon ove odluke nećemo imati pravo Znači nismo glasa. kandidat za NATO. Učestvujemo u radu parlamentarne skupštine NATO saveza. A kao što rekao, što je najbliže kandidaturi, to je učešće u MAP-u. Dakle, 2019. mi učestvujemo u Zahvaljujući akcioni plan, a nakon toga bivšoj obaveze, sad ću vam reći, obaveze iz MAP-a su slanje godišnjeg nacionalnog plana, koji u Bosni i Hercegovini zovemo program reformi. kojeg evo ne šaljemo. Koliko dugo Vlast, se već ne šalje? 23. nije usvojena, nije poslana, evo sad će i 24. Dakle, plan reformi. Znači ovo ništa je ne znači, ovo to hoćete da vijeće, mi kažete. ovo Gdje smo i bili? Mi ja? smo bili tu. Dobro. Mi smo bili tu. A plan reformi ne šalje vijeće ministara jer ne želi da ga usvoji. Znate kako oni kažu? Ja sam poslao i zastupničko pitanje na tu temu, ali nisam dobio odgovor nikad. Kažu NATO put je stvar političkog konsenzusa. To nije tačno. U zakonu o odbrani piše eksplicitno, član 84, da ćemo mi raditi sve, vijeće ministara, predsjedništvo, parlamentarna skupština, na ulasku Bosne i Hercegovine u NATO savez. Vidite da evidentno sad nema političkog konsenzusa da se šalje program reformi. To nije stvar političkog konsenzusa, to je kršenje zakona o odbrani. I evo da se vratimo na početak, dakle Christian Schmidt nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona s odgođenim dejstvom, dobro ste to rekli. Kao antibiotik. Interpretacija, zašto kao antibiotik, možda kao neki vitamin sa produženim. Da. Dakle, bit će sad dosta reakcija, interpretacija, da još jedan put ponovimo, skeneri, ali kao pilot projekat na svim izbornim mjestima, zatim profesionalizacija biračkih odbora i presuđeni za ratne zločine. Ne mogu biti kandidati. Ali ima ovdje još jedno pitanje. Funkciju, koje? Ja se bojim da će visoki predstavnik mora donijeti još jednu odluku. Koji je donosio pred prošle izbore, a to je da je činjenica da mi nemamo budžet za 2024. godinu i CIK nije u mogućnosti bez budžeta. Kad je rok? Da organizuje izbore. Za CIK? Mislim da juče. Oni već moraju sad nekad u aprilu, ako se ne varam, objaviti datum održavanja izbora, a ne mogu to da urade bez budžeta. Hoće li Dodik, kako je najavljivao izborni zakon Republike Srpske? Pa on ima nekoliko problema u svom funkcionisanju, a to je da li će da poštuje odluke visokog predstavnika ili neće da poštuje. On je trenutno na sudu BiH zato što ne poštuje odluke visokog predstavnika, a sada najavljuje ako visoki predstavnik nešto nametne, ja ću napraviti drugi zakon. Tom izjavom on poštuje nametanje visokog predstavnika, jer on kaže ako visoki predstavnik nametne nešto što važi, onda ću ja napraviti drugi korak. Tako da definitivno bi bio izborni zakon za RS bio bi neustavan. Biće zaista zanimljivo vidjeti kako će se dalje razvijati stvari, kakve će biti reakcije. Sutra će se nama biti i opozicionar Nebojša Vukanović. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Gospodine Dunoviću. Milan Dunović, zastupnik u državnom parlamentu i potpredsjednik Demokratske fronte, bio je s nama u Klik studiju. Još jedan put Christian Schmidt nametnuo je, kako je rekao gospodin Dunović, odgođene izmjene u ovom tehničkom dijelu izbornog zakona. Hvala na pažnji i vidimo se.